Ovaj događaj je definitivno događaj o kome bismo mogli da započnemo ovaj današnji video. Pozdrav prijatelji i dobrodošli u još jednu epizodu i danas pričamo o tome kolike su šanse da započne treći svetski rat. Ako je nešto što je trenutno kontroverzno na celom internetu, to je priča oko ruske invazije Ukrajine. Ukoliko Rusija napadne Ukrajinu, ceo svet ide u pakao i nastaće treći svetski rat između NATO-a i Rusije i Kine. Ajmo da vidimo šta se zapravo ovde dešava. Naime, pre nekoliko dana svi znamo kakvi su odnosi Rusije i Ukrajine, za one koji ne znaju, užasni, kao mi i Hrvati. Inače, svi koji su iz Hrvatske, ovo nije ništa politički nastrojeno, znači ovo je samo primer, jer i to je inače istina da se mi i Hrvati baš i ne volimo. Ali šta je poenta? Znači, šta se zapravo desilo? Već odavno je krenula ta priča šta bi se desilo međutim, NATO je počeo u zadnje vreme previše vojnika da stava na granicu sa Rusijom, jer oni žele da pregaze Rusiju. Međutim, to baš nije tako lako. Oni su stavili sve više i više vojnika u Ukrajinu, Amerika je već počela da šalje i već su tamo vojnici. I Rusija je onda, pošto je vidjela da nema drugačijeg razgovora, stavila, odnosno rasporedila 110.000 vojnika. 110.000 vojnika na granicu sa Ukrajinom. To je po meni malo, jer NATO ima mnogo više vojnika. Ne znamo kako će to da utiče, ali makar imaju najmnogoljudniju zemlju na svetu koja će da im pomogne, a to je Kina. Dakle, šta je ovdje zapravo bitno da se zna? Oni su stavili vojsku na granicu i onda da ne bi došlo do konflikta, kao pod znacima navoda, da ne bi došlo do konflikta, francuski predsjednik Emmanuel Macron, mislim da ste već čuli, je došao u posjedu Moskvi da bi razgovarao sa Putinom oko toga. I Rusija je sama rekla sljedeću stvar. U našem interesu nije da napadamo Ukrajinu. Znači oni neće da napadnu Ukrajinu. Međutim, NATO hoće da napadne Rusiju. Ali, pazite sad šta je fora. NATO ne želi da on ispadne kao agresor. Znači, NATO želi da oni nateraju Rusiju, da Rusija objavlji rat u Ukrajini i da onda oni su kao branioci. Znači, oni kao brane Ukrajinu. I da tu Rusija ispadne kao agresor, odnosno onaj ko je prvi napao. I tako će zapravo oni da ih uvuku u rat. To je makar njihov plan. Nakon toga su ovdje Putin, ovdje je Joe Biden. Nakon toga su Putin i Joe Biden razgovarali o tome preko četa i nisu baš nešto bili onako usklađeni. Oni su predložili da rata neće biti, međutim, ukoliko Rusija napadne Ukrajinu, bit će rata. Ali Rusija je sama rekla da ona ne želi da napadne i samo da se brani, dok NATO želi da napadne, ali ne želi da ispadne agresor. Također, čak planiraju i da uvuku Ukrajinu u NATO. Čak i predsjednik Zelenski, Putin i Macron sastali su se u Kijevu, u kome su isto razgovarali o istim stvarima. I sad Zelenski je rekao da se možda može verovati Putinu i Emmanuelu Macronu. Što znači da ipak dolazi do nekog kompromisa. Međutim, SAD radi veoma čudne stvari. I Rusija kada je vidjela da oni već polako mnogo stavljaju vojnike tu oko Belorusije, Rusije, tako to, oni su rekli, sad je gotovo. Uplovili su brodovima u Crno more i krenuli da rade vojne vežbe. Znači, navodno,
Rusija je radila vojne vežbe. Što je i NATO radio. I to stvarno jesu vojne vežbe. I oni su potvrdili da će vojnici da se povuku iz Crnog mora za 20 dana otprilike. I da neće biti rata. Ali znate kakvi su Amerikanci, znate kakvi su NATO i tako to, znate svi kakvi su oni. Nikad se ne zna šta mogu da urade. Također i mi smo u opasnosti. Zašto? Pa jer smo mi i Rusi braća. Mislim, ja prvi volim Ruse. Oni su najjači i Putin je najjači. I volio bi stvarno da idem u Rusiju. Oni su stvarno braća. Jer su nam mnogo puta pomogli. Mnogo puta. I mi smo njima mnogo puta pomogli. I sad oni nama žele da pomažu. I to je logično i to je dobro i to je super. A oni koji ne vole Rusiju ne znaju baš najbolje istoriju. Jer kada bi znali ne bi tako pričali. Znači zato trebali biste da pogledate tako to video u kome sam napravio o Rusiji, ali idemo dalje. Znači uglavnom ono što smo mi saznali iz ove priče to je da NATO kao ne želi rat, ali tajno ga želi. Tajno. To znam da zvuči zbunjujuće, ali je tako. Sada, zašto je zapravo ovo preraslo u toliki konflikt? Oni jesu imali loše odnose za vreme Sovjetskog saveza, ali toliko odnosi da se pogoršuju, to nema smisla. Šta se zapravo desilo? 2014. godine, ne znamo i koliko ste čuli, desio se rusko-ukrajinski rat, u kome je Rusija anektirala ili ti nasilno oduzela Krim od Ukrajine. I sad vi mislite, Rusi kreteni, ovo ono. Ne, opet to nije istina. Rusija je namjerno to uradila. Zašto? Tamo je imalo više Rusa, a to je pripadalo Ukrajincima. I oni imaju pravo da oduzmu tu teritoriju. Jer tamo je fazom 90% bilo Rusa. I Ukrajinci su se tamo vrlo loše ponašali prema tim Rusima i ovi su ih napali i oduzeli im tu teritoriju. To je sasvim normalno jer su se oni loše ponašali prema tim ljudima. I zato je zapravo i počeo ovaj konflikt, mislim, prerasao u toliki problem. Jer ko upravlja ovdje Krimom, on upravlja Crnom morom. A ko upravlja Crnom morem, on upravlja i Evropom, i Azijom, i Afrikom. Znači, to je samo Evropom i Azijom, ali opet, to je veliki uspjeh. Zato baš treba da se odluči šta će to. Ja iskreno navijam da rat nikada ne dođe jer mogu i nas da napadnu. Zašto? Pa jer smo mi prijatelji Rusije. Znači sigurno će da napadnu ako bude bio rat Belorusiju, Kinu i sve stanove države ili ti Kazahstan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan. Znači osim Afganistana i Pakistana sve stanove države. I da, to je to. Sada, šta je zapravo ovako, znači ovo je Rusija, za one koji ne znaju, ovo je Ukrajina. Ovo je Krim koji iz nekog razloga nije stavljen pod rusku kontrolu jer jeste ruski. I iz nekog razloga ne znam zašto nije stavljen. Uglavnom, znači, ovo je Rusija i sad, ovo su prijatelji Rusije, Kazahstan, znači sve ove države osim Afganistana i Pakistana, zatim Belorusija, Krim i Sirija iz nekog razloga i također Kuba i Venezuela. Dakle, sad ovo su, samo trenutak, ovo su ruske vojne vežbe, znači ovo je ruski vojnik, imaju mnogo dobru opremu. Tako da, nadamo se da rat nikad neće ni da izbije. Evo vidite, ovo su još neke vojne vežbe Rusije. Ovo su vojne vežbe Rusije, ovo su tenkovi. Znači, uglavnom vidite i sami da ovo
ovo je sada nešto što se očekuje. Dakle, sad ovdje imamo detaljnu informaciju koliko ima ruskih snaga na granici sa Ukrajinom. I tako da, ajmo da vidimo koliko. Ima 94.000 vojnika, 1200 tenkova, 330 aviona, 75 brodova, 6 podmornica. To je, ako mene pitate, mnogo velika vojska. Znači, ako mene pitate, ovo je baš velika vojska. I također oni planiraju da puste ove 3000 padobranaca da padnu i da isto su oni vojnici. Dakle, ovo su te neke slike tih vojnih vežbi. Da li će da se pretvori u nešto ovako, ne znamo. Ali da, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ja se nadam da ste naučili nešto novo. Ovo je već neka tema koja je malo ozbiljnija da se priča, tako da nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, naravno, napišite neki smešan komentar, malo da se nasmejemo i vaše mišljenje o ovom ovdje događaju, također, ako želite još nešto da naučiti, ostanite znači, pratite šta se sve dešava na kanalu i to je to. Čujemo se i pozdrav!